Hopeson adoye. Wose sabato aka asema fa wo yere ho. Nti wudi ne kwa aduro so akwa kokunu. Sa papa we ankasa no nyansa da wutim nasa. Na wo yiri wei awu soso no mukra no wagina mogya no. Wugya no bedi samila ba omiata. Wo yiri awo so ne nsase no wo so ne nse wugya ho na wada mogya no. Wono kura wugya no ho ebedi samila ba omiata. Wo ankasa na meka che se wo be ya mankwala nketenkete de wo yiri enuma twetwe fom. Because wo adwe da wutim ni swa. Ena wo yiri so nim nyansa wo yiri so nim nyansa ntino so be ka che se papa panyi ba bi otifie du adwuna ba otim kan sema kwala be fam aba no wotu ho na wo yiri no so tuo na wo so jimi fo mi no awale ande ko kan ne me do be ko no gupo ena me do be kwan nam se wo adwi swa ketekete ntino wonim se wo politics na wo ye no wo bu sasa wo yiri e politician sara buza na samila ba o mi abekan wodi maamia to tankuruwam ana wotano wo yiri we kura ubu no wo yiri ya wono ekoba esa wono koba bi onti me samila ba o mi ada e wo so wona moyi wo ba bie no nim nyansa obe wale wo ba bie no ho nim nyansa wo asafi so a wo hopes na doye obe wale aje wo yiri oba we bi oba wo yiri mu abi na be wale wo yiri wo so ne nsa na agina mogya wo so na ha ba bi wo so bia na agina mogya no onu gya no be di samila ba o mi atam se wo mpese obi be di wo yiri atam dia wo no wo yiri mon ka mo fi asam na mun ja samila ba o mi atam samila ba o mi na mudi na tam no enye sa wo yiri wo betena ba bi no obo ne nsa no ye be di na tam ma na wure be ho mo de mo fo mo jimi fo mo toto mo pamra wo be hie difo mo toto mo pamra mo be hie difo di samila ba wo mi atam na ha de ye be tutu wo yire ho te sa akokɔ ye be tutu no ho wo yire pembebre wo yire ho e pembebre wo yire ho ba wujai be dip samila ba wo mi atam na wo hu obi a sabi wo franto mago di pipa agroda e pia wo yire ho no akola wo se ye funkura beje bia kan kire wo yire ba wo ja wo yire artificial woman no ho e be di ayi obi chese wo na nkasa no wadwin sa atie fo mo like me video ma no share people no nyame ma mo ho nto mo da mo ma ke ne ba bia nsuo nka cause man dwene Ghana da ache ho mo dwene mafu ene mani onyama mo benya in the public. And then state capture e japade Hopeson adoya ese prekese ya de koto abenkwan mu Hopeson adoya why your hu se prekese na mate so mo se obo sabato dia ene de obo sabato dia wan ka safari ni wani Hopeson eya me ya pa se me go me ho egugo me ho ene oba be nante ye me donya me nu me ho nten bibia sada sa wagini sa wo to me fan crofo yire edu omo atam ka de apa no be ka wo gift asam dia wo so kobo ni dua na bosum ban kra na be san kwase dua na ma bosum be Hopeson adoya bosum be pa no obedi san kwase asam we yachi wo wodi obi yire ti simpie so agu no fi esen no wo yire de obi kasa wo yire ha de a wo se da bi wabo now Hopeson adoya say na wo tie onam woni na we empty like that. My God, it's like Ubebonuya. Hopeson, so be a honor say a burni dia ya wo and I sa chimfo ni na ya konko nyadamu a bru Hopeson dia sama wa brabo nsi yeda. Because so the obey you bro some no bitterness or greediness what the one some you no ni na didi efom na won to me fam mo bra papa bi entu no wo said that the whole clan e koto mu say ya chimfo a ye wia Ghana japade. And we japade book na we Hopeson adoya we japade book na we once when magu ase na wan de haji ade ye no o ma we foolish keke na sa wujina no ade ya we ya me see we are say every bully hates somebody who bullies. The bullies hate themselves. Na wa kwe jina be kika sankwasi asem we e de afọ obi yire ho na wo wi a wo si onipa na sia we ya say
Dr. Baomiano or a different medicine, no. Or anything of the Amuya Nation in Anka, but Haji Grube, and fa. Haji Messinami, hopes to make catch your Endra my warning. Endra, so one say video be trendy and on a preview. Me, sa 2023 kwasi asem na moye ya yenu bi ye kom na we ya na like Haji anum so Munjai Felix, you know we are the same party. You know, there be Haji, my own madam is you. Madam, this time around you are not going to stop any of us. Haji Samira Baumia, this time you are not going to stop anybody. Haji, if they want clean campaign, then they should not mention your name. If they mention your husband's name, I'm okay. And your politics. But Haji Samira, if these fools whose wives don't match you anywhere, ebe yesi ya duwe numu beye from Haji ene ye numu bini ebebu ye tu brezi ya betena ye bi Jimmy Rough. Hopeson, so biya oho ese sa abosume wo Ghana ni dia eye wu Hopeson adoye ene sa abosume wo Ghana ni wudi. Wuna nka wo ya ma esum eduru Ghana ewo ya hinda no so. Udi medi yamu epesie ma ena nka wo ye de sebe a whole president akwakoto problem. Ye wie ye Hopeson adoye ka kire ye se we broni case ye course no Hopeson we nya $1 kura ndi wo ho da. Na msumi fa receipt mra. My country said this time around, sad gentleness now, Hopeson, I'm telling you this time I won't protect you again. It will not work. It will not work. Hopeson, I'm telling you, if you don't keep quiet and form your useless, confused bunch of people and bitter group called UP. Now, Bayesa with the Samira, Bayesa, Jimmy, and Hopeson, this time, don't fucking try. Hopeson, don't fucking try this time around. A foot to be a man too. Chopper Ben, who Hopeson adoye, manpower. Chopper Ben, a manpower. And then Japadia book no eh. And the Ghana box sites now, yeah, the man and Ado Bana. Then a Japadia didn't work. Wouldn't bitterness. Me nimsika do and now Hopeson person. Yeah, the man was a well brony case, no. Who's who could do what? Who could do question? A queer say, well, to me now, who pictures, naked picture. Now, the Baba blackmail party. Hey, Wunti. Hopeson Adoye Wunti. As much as Nanado loved me, as much as Nanado cherished me, Nanado couldn't even come close to me because of you, Hopeson Adoye. Because someone didn't say, the woman me beke biano, Baba beka chewu Hopeson. Me and Kasami social media now for Sabato, SKB, why? Everybody was wondering why Felix is not talking about Hopeson. Because I wanted to give respect to friendship. But if those things means nothing to you, if those things means nothing to you, then I'm the one in the boat, and you know I'm there, and you know everything I have is credible. So don't even fuck with me, Hopeson. Don't even try that. You don't make the crime be credible. And I'm assuming men say me start here in Kulu. So advise your stupid self to stay away from the issues of Samira Baumia. Hey, Samira so ye konkomben you. So ye Hari Krishna you. Sebion predu ya so ye puasi ni po. Ono na Ghana for say ye pay. Into wo Michael Jackson no. Pe kwan a say wodu na busu afie a enkraman po no. Ye say na nansa wo ko na busu afie kraman bi o wo so wasesa. Kraman ni hu wo yire na wo ni samanya ba fie. O yire wo wura fie a ye po no sa saman. Ma me start san kwase asem ni bi o. If you want us to respect your wife, Hopeson, respect other people's wife. You cannot insult somebody's wife and expect that your wife should be cherished. That is stupidity, Hopeson, and I think you should know this. You have acted moronic for so long. Fucking get some sense. We Germany. We see can the woman you do we eba Ghana bebe see no.
ye no Germany anko bi ema wo yiri wu Hopeson wo yiri free mu ka kire ye se me Hopeson adoye me yiri wu ye no me tua ska we ama ye de ye me yiri ayi ye sam muro samfo ye na wo from muro samfo yi MPP fo ya and see wo yiri fefe de anunyam ba wani befa wo street boy no we bisa ho student no timi ja osofo befa wo street boy because of adwamanti no ja osofo no befa wo street boy. So when you were near Mfi Samira Baumiaso, when you were no Mfi Samira Baumiaso, I didn't try by force. So when you were near Infinity Swawon, when we hear Gifty adoye, ne ho kra be funu wo my way mu. Ne ho be funu yenim underground, yenim kwan fast one ni kunu jai. Yenim ne hye sumasi nyina, ya hyeda na ya yedin. Ndi Hopeson adoye, se when jai a me yese, we hear Gifty in a woke kana sha asemu. We hear Gifty adoye, ono na wo like wo piano sha asemu. Se when jai Samira Baumiana who did in a temuna wo sorry and now can kwasi asem fa no na wo and then chia by force by force chinchina won chia wakotena TV so akodi na tema ko kan kwasi asem fa no wi we hu no person on fa ne santo nsem chia Hopeson adoye hopeless man chimifo me de won say na nsem be jai atem didi mpemfu bi betu mi fo say atem didi ni mi jai na me nsem ame kan nyansa o mi ntimi jai atem didi no ba my tenacity who say no, some people deserve it. Kwasi ya why wabodwe say sa papun apapun. Wabe jina be di Samira Baumia ten kwasi ya yiri Gifty no kra ne size ni Samira Baumia. O yiri Gifty chese krom ha de mi hu omo di Baumia te say Samira Baumia tem ni nyina so ye ni papa bia kwasi afon ko a Jimmy fo ba be di hwe. Stay away from Samira Baumia. It's a warning. So, Hopeson one way Gifty not na dia. Ye nim kwan fa so ni kunu ni jai. Ye nim ne hye sumasi nyina. Nti hwe yiye na twe ho fi Samira Baumia ho. Esa kana be funu ne we no say siafo. Hopeless man Hopeson adoye kwasia nka Hopeson Samira Baumia fa ne santu. What's that papa we? Disrespect of Nkofo Yerem too much on your side. If disrespect who bu Nkofo Yerem enimtia our side too much. Uja wo yere to. No wabe de same Nkofo, wabe gu Nkofo Yerem enim ase. Ada na wo yesa. Encha air force. Wo Samira Baumia akoto no. Wo kra wo gira okra bo nothing shows say no ready so obechi sister no. Obechi woman, on se gu ho. And I wo ne kasa nice say how are you oje wo so wona wo kasa na wo wie no abetena media no so na wo desi woman san aden encha force besides wo obi yire osa so kwa ye muslim for how many times no mo church ankofo just ono ni kura be politician no di na chinti no and na niam bi o ma otimi makwan chia na nkente sa pa in Islamic way pa anka oba wale fo nche and na nya oba anya ono kwa Islamic kwa oba wale kura dia ne mema chia ne mema ana wo yere solo fenfa mema tare mawo ni program ne so na ana wo tare ma no wo so no o sheki ne ho no anya sa na ma ni nyomo ti o enyo baby and the life to say wo yere no and you put that in your head say enyo baby and it say and beside Samira Baumia you obi a what they say ne pa na obi a what aka na wonsem di na time there what do you expect her to do and then now expect say onye who expect say ko hu akọ no wonsra na ana onye wo den wo kasa no ko no kwa wo ye and no sere fefefe na wo di da beto e di na time to onye Ghana ni na wo ni je ni no free enye ye bia o so ye Ghana o ye Niger ni anto onye nipa onka nyame abode ho ana ada na wo sa papa wo te sa aden ayi first president of Republic of Ghana Dr. Nkrumah na yere no ye Egypt ni oba e we boto ne say the Fatia Nkrumah no ye Egypt na ni kunya president wa me second lady first lady sorry wa me first lady eti se ni kunu ye Ghana ni no onye Ghana ni enti di an MPP prime minister no mo presidential prime minister obia every right omo masterning no obia every right so obetime di president na amana yeye and obia so wo every right so obaba be first lady amana yeye enti susufu anu si Samira Baumia ho why no no so owokum senya wo obi ka wo yere asama o yere wo so no e sheke ne ho anu obi ka na asama no wa betie girem na wo dwu ho no hunu so mu okunu omo so mo ye nkofo yere enti senya wo bu yere no bu nkofo yere why
Nature this and MPP party or mapa mwe film or coordinate party for be where you are. Nakasa party no was asem. We are communication director mama. The party no one dance here Ghana for no party no. Nature MPP for apa mwe film so ya woni a 20. Also la waka MPP for asema this same kofu musa aden. Oja oyere na to na didi nkofa oyere no o say Samira Bawomi ana oyere ne de oni Samira Bawomi from ahwede Ghana for betrusu no oyere no say Samira Bawomi wono o tare mema wo ne no fo no kwa wo so ubu no so oyere ma na nya Samira Bawomi a decent woman, intelligent woman, beautiful woman see and so la didi na aden atem didi bebrebe sa ade a wo ye efo wo ye na nye jasi en kan chewa ja ana wo ye mata na wo ye Salome. Hey, a man talk was I no so idea no Jana Fata okra enye a man disrespect me too much enye ubeja ye jai na mwa enye kra idea so no eni nsem hunu sa no so no wo sa be se wonya Ghana ni ba aya mo na kwa me nkroma ase anka wo ka mo kan ho me ya kan ni ba bi fi asate region ha Usna do ye bekire ba bi a ufiri. Usi Samira Bawomi aye ni je ni yate ase na wo so ye Ghana ni. Kwa me kroma ne kofa mo bekan ho mo se na ye noso. Utie abakwase mu a anka wo wesna do ye usema anwan no. Ka wo nya Ghana ni ene kura nya Ghana ni. On se papa bi ka ase ko wote ne ho. Wo ye Ghana ni. Ah, usna do ye wo ye Ghana ni. Wo betime ye Ghana ni. Eni se wunu na wo Samira Bawomi o ye Ghana ni o. Onye Ghana ni o ni kunu Bawomi be di president. I'm on so a first lady. Nigeria over first lady wa Ghana. Any ube mummy and you Ghana ho. We are negalam sending a sense you know. And Kolana eco school no. She will move school 2 weeks old. She sika edit woman. Mummy re. Oh, mummy re. Oh, sky edit woman. She away. You say for we bra. Kolana say for 2 weeks no more befie. Who's not there? Get a side and home. Neja Samira Bawomi Nigeria ni. Oye Nigeria ni. Oye wan ni o ni kunu be di president amono so be first lady na say Jerry Dolores no e 50-50 eso say Jerry o di president o Ghana ha wo nyame na abo onye kwa me nkruma nka sambre yo de ade maba na ye otogo no sambre ka wo kan o ma sesa ne ma so awo o sra do ye awona wo free Ghana me ye Ghana ni typical Ghanaian say okura ati me ba be nya Ghana card what me nya Ghana pass wasa ba be ye adwuma o Ghana airport Okra wo a wonya Ghana ni wo timya ba benya adwuma o Ghana ha Ghana airport akwa ya adwuma wo ya Ghana ni isemu bi a motiwa na mo keka sa isemu ni de yeso memeka bi am kire ma me no because enche anya by force wo na opa atwam wo hwe no no so hwe wo ana wate wo free MPP party mo so wo kwa afafranto so wo kwa NDC we ni ba bi anena nenam ana semu nko ana wo ka se wonya adwuma wo ko TV ni so ani atu awka adwuma a wo ya no kire adwuma a wo ye you could do it no sana wo yere o kan you could do it agrada so wo de ne ko court adetina ba be di obi ratem nse nwuru na ati TV ni so akeka no ja wa asem kra o idea bi ko so social media no so e ma pipem na so bazam bo ma me na ba so ba me ayere no Samira wa ya de papa e bra wa nchia omgo 40 days wa nchia Hopeson adoye no me bona ba so pa wa ya de yade ewiase yade obi nsiri yanim na yenko kena cha sembo no hu na na afa wo se enti wo ombe masema meso mempo wo ye hypocrite eza ma wo ye hypocrite so dama me no tie na obetime de wote ba se kwa me amayosemu ye fence yen sonson ye de obi a o de be yen sonson ye so obe ka obi wan sam ya utimi ka obi personal issue okay na we shana obesra kire no so afene se no we stand nipa na abefo se no we ye hypocrite se bia ma wote se me do akwatena agama ho gobenase no matwa da pa na me hu na ma fe me se a na obia ma agye me so obia wa ye hypocrite aza o da bi ataye injumia kasi benim pray ana me chawa enye so na nu mi te de wo ye no so ye bone bo it is like ba me ayire no ehu Hopeson da na wa sere na wa tu a enka meka se ba me ayire ni hypocrite wa kire se wonye hypocrite me pedo ye ne pa moma ye nya sa suban no kani pa wansam ya una na ne kwasere kani pa na esa ma hu se ne wa ye na ye ne ya ayemi ya me mpe ade a wo ye no nya de pa
Enyina manwa samachi entwa da pa what I say Yo. mawie. I hope so be a video number. When so be a video no boy. What you may have video na kona the wire idea. So we share who can odi. And you na be can you na ya de. Ori ahingan. Yenum bi de yenum Hopeson de da. Na ene obi enhia manwumre. Ebo Ghana time 7 6 7 8 equal. Brakakari TV. Na maybe show evidence bi a chero. Men mix it sa program no. Men mix it ewo events Hopeson de ho ene me wi no. Odi me de dru ba bia kamo senso for no bi mutimi keka ne sei boa kasa no ma we ntida me kan say yen no bi no enye efe ena enye de say sori ya no betena si Canada Japan wa yesi we ya boa we kwase da bi o ya ntete ensa o da bi na enipa bi te se Hopeson adoye etimi bi ne sia aduasa ka kire oba basia obiyere se wo man 24 hours what in warning and some of it can be done about two no we are no big now say o come here as mo only funny bonus in funny bo we become handsome meira become meri we was yan udwan meri politician we Jimmy for say we Jimmy say one kasa out we Jimmy say one kasa Hopeson na yase okusi kwa ya wote abokwa fi ampa yo kwase ya o measure wote no because we na etete wo enti wono na ese nkotumi hu nyansa ka kire wo se de wo ye ni Jimmy umu se host ni ka kire wo se asa wo ya permanto kwa wo se da bi krasini be matintin gram wa wo so ren ka abaka ba disen ka wo na ye army commander ka wo na wo ye Ghana army commander nkensen na tete TV so na kwadworo mpagumenti wo tsore na kwatena se ke kanko futibum kama mi hu semboni otibo Sudan wo jeta woni se ya se otibo sukre fi no na wo simano ade enye ndokre and we buno and we see kuni pa hu fi all in the name of politics mpacho Samira Baumia we politician Samira Baumia we politician said you na ye politics na we ye politician intum pese be kana sem sa na Samira Baumia ni ku na ye politician ana ono so di ni ku achi no boli ku achi do ono nye politician nti anytime biara a wakasa anansem bia wakatwam bia afa Samira Baumia ho bia no ye be reply said ye tie eni ye be so ye be